I pozdrav svima, u današnjem klipu gledat ćete top 7 najpametnijih ljudi u istoriji. Albert Einstein, čuveni naučnik, jedan od najvećih umova u istoriji. Einstein, koji je postavio formulu relativiteta, dobio je 1921. godine i Nobelovu nagradu. Jedan od komentara jeste da je Einstein unio revoluciju u naučnoj zajednici, a da je to uradio u svoje slobodno vrijeme. Leonardo da Vinci, čovjek koji je bio vijekovima ispred svog vremena, imao je teoriju o tektonskim pločama u vrijeme kada su njegovi savremenici mislili da je Zemlja ravna ploča. Da Vincijeva tehnološka genijalnost uključuje teoriju o solarnoj energiji, hidrodinamici i mašinama poput digitrona, tenkova, podmornica i aviona. Engleski fizičar, matematičar, astronom, filozof, alhemičar i teolog Isaac Newton. On je u svojoj knjizi Matematički princip filozofije prirode definisao masu, silu, kretanje, a centralno mjesto zauzeo je zakon gravitacije, kao i 3 zakona kretanja koja su postala stubovi klasične mehanike. Nikola Tesla, jedan od najvećih umova u istoriji čovječanstva, koji je izumima u mnogo čemu postavio pravac naučno-tehnološkog razvoja čovječanstva u 20. vijeku. Pored više od 700 patenata, Tesla je najviše doprinio nauci u tehnološkom progresu svijeta kao pronalazač obrtnog magnetnog polja, indukcionog motora, polifazne neizmjenične struje, generatora i kompletnog sistema proizvodnje i distribucije električne energije. Galileo Galilei, italijanski astronom i fizičar čija su istraživanja postavila temelje modernoj matematici. Prvi je napravio teleskop kojim su mogli da se vide sateliti Jupitera. Galileo Galilei je 1610. godine svojim teleskopom otkrio 4 mjeseca u orbiti oko Jupitera, što je bilo prvo takvo otkriće do tada. Osim toga, Galileovo otkriće išlo je u prilog Kopernikovoj tvrdnji kako se Zemlja vrti oko Sunca, odnosno kako mi nismo centar svemira. Bio je to prvi dokaz kako druga nebeska tijela orbitiraju oko nečeg drugog, a ne Zemlje. Charles Darwin, britanski naučnik, postavio je temelje modernoj teoriji evolucije pomoću koncepta razvijanja svih životnih oblika, procesom prirodne selekcije. Profesor Stephen Hawking, britanski astrofizičar, jedan od najpametnijih naučnika današnjice. Mnogi smatraju Stephena Hawkinga najistaknutijim teoretskim fizičarem na planeti. On je veoma poznat u akademskom svijetu, ali je također uspio i da probije veliki auditorijum nestručnih ljudi kojima je uspio da pojednostavni složene teorije i koncepte. Hawking ima amiotrofičnu laternu sklerozu koja sporo napreduje i koja ga je učinila paralizovanim. Nevjerovatno je da on i dalje uspijeva da komunicira pomoću jednog obraznog mišića kojim kontroliše uređaj za generisanje govora. I to bi bilo sve, ljudi, za ovaj klip. Ja se nadam da vam se svidio. Do sljedećeg klipa. Ćao!